ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини ҳамешагии сомонаи Auto TV. рӯз 6 ноябри соли 2023 ирӯза навор Opel Astra F, Astra H, Nissan Maxima, Mercedes-Benz C-Class, Toyota Blade, Astra F, Astra H, Daewoo Matiz ва дигар мошинҳо баҳри шумо тамошо кунед. Наворда лайкҳоро бизанед. баҳри шумо беҳтарин мошин мондагем. барои реклама имо, WhatsApp, хона, мошин, замин, квартира, велосипед, аппарат, техника, компания, телефонҳои дастӣ, чизе боша барои фурӯши реклама, равона шунед рекламааш кунед. бачаҳои азиз, дар навор лайк монем, ба канал подписатсия кунед. ҳар рӯз навор мекунем бачаҳо, беҳтарин мошинҳо меонем, тамошо кунед. дар комментария нависем ба шумо аз кадом маркаи мошино лозимай. мо аз рӯи комментария 80-90% навор мекунем бачаҳо. эълона тамошо кунед, лайк бизанед, сар мекунем мошинҳоро. якум мошини фурӯшӣ дӯстони азиз, Opel Astra F ки талаботш бениҳоят зиёдаи караван. солаш 1998 айни ҳол дар ноҳияи рӯдакии Ленский раёни Душанбе қарор дорад. нархаш 38 000 сомонӣ. барои савдо кардан беҳад удобне бачаҳо. дар пушташ метавонед картошка, пиёз, бодринг, хулоса барои савдо беҳад мошин удоб меояд. таксидам хубай. дар кузови универсални мотори 1.6 литр, коробкаш механика, камтар боз арзон ҳам мешавад. беҳуда занг назанед, мошинча срочно фурӯшиай. ҳамин маълумот дӯстони азиз, рақамоша мемонем барои муроҷиат кардан ва гирифтани маълумоти муфассали Opel Astra F. лайкотона монен бачаҳо, чанд қари метавонед лайкора монен. мо марди мусулмонро бахилӣ намезем бачаҳои азиз. меҳнатро фақат қадр кунед. мо ҳар рӯз навор мекунем, подписатсия камонед, беҳтарин мешавад. мошини фурӯши дуюм, Daewoo Matiz. матизҳои камрасходаи мотори 1 дӯстон ёфтем бари шумо бо нархи 16500 сомонӣ. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад. документи солонааш тамом шудагиай. бо нархи 16500, солаш 1998. сӯзишвориш бензини газ, дар кузови хетчбек, мотори 1.0, краскаш тозаак хушрӯ, коробка передачи механика. касоне ки мехарен, рақамҳои 59 да занг мезанен. беҳуда нороҳатшон накунем бачаҳо. касоне ки мошинхар ҳастен, мошинфурӯшода, беҳуда занг назанед. 16500 хона ва замини квартираву компанияу офис аппарату боша. агар авиакассоо, хоб грузоперевозки, марамат муроҷиат кунед, рекламатон мекунем. марамат. мошини фурӯши сеюм дӯстони азиз, Audi A4, солаш 1999, дар бохтар қарор дорад. бо нархи 28 000 сомонӣ фурӯхта мешавад. рости мо 2 ҳафта буд ки ҳамин Audi навор накардем. ҳамин ҳисоби ки ин мошино каман мода кам меғалта бачаҳо. барои ҳамин ҳисоб ҳамин зат ёфтем. дар кузови седан, мотор 1.8 литр, коробка передачи механика. Audi A4 1999 сол, мотор 1.8 простой. мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. климат контрол, электропакет, кондисионер, ходовой тӯбча, задагӣ пусидагӣ надорад. мондагиш маълумоташа метавонед дар ҳамин рақамҳо занг занед, бигирем. бардоед савдо дар назди ҳамин Audi A4 соли 1999. касоне ки мехарен, аз номи сомонаи Auto TV занг занед. худошо мефаҳмам бачаҳо. мошини фурӯши чорум, боз як дона Astra F караван қабул кардем. солаш 1996. айни ҳол дар фархор қарор дорад. бо нархи 25 000 сомонӣ фурӯхта мешавад. коробка механика. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад. бензини холӣ, ҳама ҷош 100%. мотор 1.6 литр, 100% мошин кор мекунад. мошина гӯё ки айвагон гирифтагиен, дар дасти мусафед гаштагиай. як дар дасти як мусафеди бобӣ гаштагӣ буда мега. мусафеди беҳад хуб дай. ҳама одам ҳай кардагиай. баъдам дуои мусафед фақат ҳай мекунем бачаҳо. мошина касе ки мехара, марамат кунед, хотири мусафед лайкора бизанед бачаҳо азиз. мусафедам таъриф кардан ки хубай. Opel Astra F дар Фарход марамат кунед бачаҳо азиз.
ماشین فروشی نوبتی اوپل استرا اش. این شای مسافر نیست بچه. اوپل استرا اش سالش 2006 در دوشنبه قرار داره با نرخ 53,000 تومانی فروخته میشه. ماشینچه تولکا با دیزل حرکت میکنه. در کوزیف اونیورسال کراسکاش توزک خشروهای موتور 1.9 لیتر پرابگش 286,200 کیلومتر همینجا قید کردگان بچه رستی نویسندگان ما یوفته ماشینه برش ما اینا نویسیم. коробка передачи механика мошинча зурай нав як моҳ шид мега даромаднаш да документ ҳама қоидави фақат ҳай мекунӣ мегарди срочно сум дар курай 53,000 сомонӣ мефурӯшӣ меша. ина дӯстон азиз ҳамин қа маълумот баъри шумо бо худотон занг мезанед оиди мошин маълумоташро мегирен рафта харидорӣ мекунед лайкотона ҳозимонем бачаҳо. ماشین فروشی نوبتی مرسدس بنز سی کلاس سالش 1994 که گفتیم برای شما با نرخ 43,000 تومانی در دوشنبه قرار داره. سوزش بنزین گاز در کوزوف سدن موتور 1.8 لیتر. ماشین خیلی گشتگی коробка передач مکانیکا سچکای پراستوی اینا دوستان عزیز مرامت کنین. خب وارینتی آلیشی داره برادر عزیز وارینتی آلیشی دارد мотор 1.8 43,000 сомонӣ ба сум варианти алишира худотон пешниҳод мекунед. мошинатон қимат боша арзон боша зависи аз нарх наво мошин мекуна сумшон метен сумтон метан худотон дар рақамои 900 65 50 80 занг мезанед бо муомила мекунед бачаҳо. касоне ки мерседес ҳастен ҳамин наворда лайкро рамонен дар комментар нависен мошино ба ҳами нархо меарзоне. ماشین نوبتی دوستان عزیز تویوتا بلید که سالش 2007 کامفورت نمیگم خطا نمیکنه بچه‌ها در دوشنبه با نرخ 79,000 تومانی فروخته میشه. سوزش بنزینی خالی ماشینچه در کوزوف хэтчбек краскаи сафеди тозаи хишроак ҳама тарафа қонун қоида мотор 2.4 литр автоматика. ماشین در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد. ҳуҷҷат тонировка 5 моҳа балоно 60% نوزده های ماشین حالتش به نهایت خوبه. کسانی که میخره با کمتر معامله هم دارن. تنیروفکا داره 5 ماه آینه‌اش سیاه آینه قفو 5 ماه ایگه دکمن داره باز بالوناش 60%. دوستان کسانی که میخره زنگ زنید نمیخره یا ناراحت شو نکنه بچورا. خونه و زمین کوارتیرو باشه رویش کنین رکلامش بکنین برادر عزیز. ماشین فروشی نوبتی واز 21 سالش 2001 در وحدت قرار داره با نرخ 21,000 تومان فروخته میشه. سوزش بنزینی خالی در کوزوف سدن ابیو موتور 1.6 لیتر. ماشین خیلی گشتگی коробкаш مکانیکا. ماشین در حالت خوب قرار داره بنزینی خالی گاز زدگی نیستن پوسیدگی نداره موتور زور 120 کیلومتر ده 10 لیتر از خود داره بالونو بهترین داکمنت یک ساله رو میشنی های میکنی میگردی. برادر عزیز کسانی که ساعت تلفن کامپیوتر میخرین در کامنتر سیلکای تلگرام بهترین ساعت تلویزیون تلفن و کامپیوتر موندگی نرخشون هسته مرامت در تلگرام دارین مراجعه کنین خریداری کنین برادر عزیز. ماشین در وحدت 21,000 تومانی باز کمتر معامله هم داره مرامت کنین. ماشین فروشی نوبتی دوستان عزیز نیسان ماکسیما سالش 1999 عین حال در دوشنبه قرار داره با نرخ 25,000 تومانی فروخته میشه. سوزش بنزینی گاز در کوزوف سدن краскаш ҳамихел мотор 2 коробка автоматика состояние мошин хубе дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. хулоса ки мошин мегарда айҷош заводид мешава 25,000 сомонӣ нархнома пешниҳод шудагай бензини газ қатъӣ ҳаракат мекунад мошин. касоне ки мехарен ҳамин рақамҳои рӯи экранда 961 01 60 90 занг мезанем аз номи канали автотв. дӯстон азиз касоне ки лайкора намонда бошен лайкото намонен моро дастгирӣ кинен. дастгирии шумо пешравии кори мо мешава. навор ба охир мераса. худованд ҳамата нигаҳбон боша. ҳаматон эҳтиром мекунем барои кор ба ҳамаи шумо. то навори баъд на худотон эҳтиёт кунед дӯстон азиз.